Акшамлар хайыр декабрдан учы эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев сілемлайым. Ишгалжилер Эрвин Ибрагимовна махкемеге мечбурен кетіртіп оламаған. Она Мустафа Джемилевнан давасы черчевесінде Қабатлав тарафы Шаатсов атында желпетіп соравдан кечірежек екен. Кешкен махкеме топлашуында Ишгалжилер махкемесі оны мечбурен махкемеге кетіртмеге авали етті. Ләкин махкеме ижрачылары оны тапып оламаған екен. Дүния Қырым-Татар Конгрессы ижра шурасының азасы 2016 сенесі майысының 25-не кечер кечесі Бақшысырайда evine якынлашқаны вақыт ДПС урбасында олған инсанлар тарафындан қырсызланған еді. Шымдыки күнге қадар онен бағлы ич бір малюмат yok. Приставы посетили его дом, и отец Эрвина Ибрагимова сообщил о том, что Эрвин был похищен в 2016 году людьми в форме сотрудников ДПС, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В этой связи, поскольку представлен только рапорт, я ходатайствовал перед судом о направлении судебного запроса в тот следственный орган, в производстве которого находится дело о похищении Эрвина Ибрагимова, для того, чтобы они предоставили сведения, в каком состоянии дело, найден Эрвин, не найден, что происходит. Суд удовлетворил это ходатайство, и соответствующий запрос будет направлен. Бүгінде шаатлар махкемеге келмегені үшін Ишгалжилер махкемесі топлашуыны ярынға қалдырған. Адвокат Николай Полозов білдіргеніне көре Ишгалжилер аселет дава бақылмасыны ұзатмаға тұрыша. Ишгалжилер Қырым-Татар халқының лидеріні Русия сыңырыны қанунсыз кечті деп қабатлай. Сөз 2014 сенесі майысының учінде Херсон вилаетінде Қырымның мемори сыңырына кечме интылуы аққында кете. Ярмада ишғал етілгенінден берлі Қырымнан дини тешкілатлары 1,5 миллион рублеге жезаланған. Бұны Қырымақ Қорчалайжы тешкілатының векілері хабереті. Олар дини тешкілат ве тешкілат азаларына низбетен 104 мемори дава башлатылғанына огренгенлер. Ақ Қорчалайжы группа эксперт Александр Седов айтқанына көре, ишғалжилерінің болекібі тақыплері Женева ве Авропаның инсан ақлары конвенцияларыны бозмақта. Русия ишғал етілген Қырымда тамыр халқының ақларыны бозмаға девам ете. Бұны Бірлескен Миллетлерінің тамыр халқларының ақлары қоршаланмасына бағышланған топлашуда Украина тышышлер назирінің бірінші муавине менеджипар қаберетті. Бұл ишғал етілген ярмадада инсан ақлары систематик шекілде бозылады еді. Айрыжа Қырым татарларының ақлары бозылмасы аққанда тариф еткен. Русия ишғалжы девлет оларақ коронавирустар қалмасында біле өз мечбуриетлеріні еріне кетірмегеніні хабер етті. Мұне берабер Джипар ярмадада инсанларының дини ақлары бозылған ве Русия қанунсыз аскерлікке чағыров кечірген айтқан. Айры диққат Русияның колонизация сәсетіне айырылған. Чүнке Русия ишғалнен разы олмағанларына ярмаданы терк етмеге мечбур ете, оларының еріне есе Русиядан өз ватандашларына көчіріп ерлештірелер. Привернула увагу до нинішньої ситуації із відсутністю належних медичних умов та послуг із пандемією COVID-19, яка забрала життя багатьох моїх співвітчизників в Криму. Росія як держава-окупант вкладає величезні кошти в мілітаризацію півострова, розбудову військової інфраструктури, а надати якісні медичні послуги не в стані. Масштабних інформаційних кампаній в Криму щодо того, як діяти в умовах коронавірусу, теж не спостерігалося. Зате мільярди грошей РФ вкладає в свій фейк-пром та спробу дискредитуватиме Україну та громадян. Окрім іншого, корінні мешканці живуть в умовах політичних переслідувань, заборон органів самоуправління, обшуків та катувань, зникнень та депортацій. Юқора Шурада Қырым платформасы адлы фракциялар ара бірлешме құрылды. Мұны парламент топлашуында спикер Дмитрий Разумков хабер етті. 5 халық депутаты бұл бірлешменің ел басшылары сырасында олacak. Европейская солидарность фракциясындан Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз, Голос фракциясындан Рустем Умеров, Слуга народа фракциясындан есе Елизавета Ясько ве Вадим Галайчук.
Құрылған бірлешме Қырым ишгалден азат етілмесі үшін тешкіл етілген халқара платформаның бір қысмыдыр. Вебу платформаға дигер халық депутатларын да желіп етмек керек, деді халық депутаты Рустем Умеров. Millet vekilleri arasında birkaç husustan mühim. Birinci, ileride anayasa değişmeleri olur ya da bizim üç triyada kanunu kabul etmesi gerek olganda biz fraksiyalarla laf etkende ya da meş fraksiyona объединенен vekillerinin laf etkende en azından ek destekimiz olabilir. Kırım platformasını öz partnerlerimizge anlatmak. Ama öz partnerlerimizge ne seviyede anlatmak? Cumhurbaşkanı seviyesinde, nazirler seviyesinde mi, yoksa milletvekiller seviyesinde? Benim amacım milletvekilleri Bundestag'da, Fransız parlamentosunda, Türkiye Büyük Milli Meclisi'nde ya da Amerika Kongres ve Senatosu'nda bu meseleyi bilsinler. Çünkü sonuçta milletvekilleri öz hükümetlerine bir ricada bulunabilirler. Я планую проведення міжкомітетських слухань по зовнішньополітичним аспектам деокупації Криму. Тут будуть залучені максимум депутатів і експертів. Це в якомусь форматі також парламентський контроль. Тобто, якщо на якомусь рівні, на урядовому чи президентському буде важко щось зробити, ми будемо контролювати це і ми будемо допомагати. Аллах yolunda öldürülgenlerini hiçbir şekilde ölü olarak saymang. Kur'an'dan böyle ayet faal ve gönüllü asker Amina Akuyeva öldürülgen yerde tıklengen taş üstünde yazılgan. Oki filetinin Glivaha koyunda atıp öldürülgen edi. Қатыра taşını asilet betondan yaptırganlar Rusiya tarafdары olgan vandallar onu viran etip olamasın dep. Amina Akuyeva'ны аңмақ için onun akrabası, yakınları, maydandaki dostları ve cebideki savdaşları kelgen. Toplaşkanlar onun ruhunu dua ile аңдылар. Акуеваның анасы Ирина Каминска айтқанына көре қызының жебеде қорқысы içte yok еді. Onun için onu келлер жебе арқасында öldürmege mecbur olgan. Akrabası ve savdaşları ona ucum etmesinde kabatlı olgan cezalanmasını isteyler. Sımarış Moskvadan olganında içte şübeleri yok. Bu abide ise Ukrayna ve Çeçen halkının serbestligi için kureşken asker hatırlatacağına umut eteler. Амина – это воин, который не боится. Это воин, который идет вперед и отстаивает единое право человека быть свободным и жить в своей стране. Для кого-то жить в своей Украине, для кого-то жить в своей родной Чечне. И чтобы ты жил, будучи свободным, а не рабом. И для нее это было очень важно. Ее смерть не была напрасной. Выражая свой молчаливый протест, в Чечне сотни девочек тогда назвали именем Амины. На Украине я опекаю несколько из них в Одессе, поскольку там нахожусь. Но я от всей души хотел бы подчеркнуть, что очень благодарен, что Украина не забывает свою дочь, чтит ее память. И победа будет за нами. Герои не умирают. Украина будет навсегда. Я специально это говорю по-русски, чтобы там в Москве услышали, что мы отомстим. Ничего не закончено. И мы все помним, и ничего не закончено. Мы тоже к вам придем. Амина Акуева Итибар инқилябы. Украина, Русия, Женкінің ве Қырым қамачавының иштиракчысы. О Киев-2 сон Золотые ворота батальонларында қызмет етті. Сон есе Жухар Дудаев адына халықара барыштырыжы батальон құрылмасында иштирак етті. Öldürülместен evvel Hatayr телеканалында Кавказ қараманлары программасыны чықар башлаған еді. 2017 сенесі октябрінің 30-ында Омыр арқадашы Адам Осмаев ile кеткен машинаны атешке тұтқан еділер. Амина Акуева уcum yerinde vefat etti. Adam Osmayev yaralandı. Onun öldürüvünde Ukrayna maksus hizmetleri Rusya izini köre. Bu sene yanvar ayında hukuk koruyucular ucum etken ve teşkil etken insanlarını tuttu. Ama sımarışçı hala da belgilenmedi. Ukrayna ve Rusya arasında siyasi dava. Birleşken Milletler'de Rusya'nın daimi temsilcisi Donbas'ta olgan cenk Ukrayna içinde olgan dava değil de Ukrayna Rusya arasında olgan siyasi dava dep bildirdi.
Василий Небензе Болебиянатна Бірлешкен Миллетлерінің ресми олмаған қавсызлық шура топлашуында айтты. Русия Бірлешкен Миллетлер мейданына Украинада террористик оларақ танылған сөзді ЛНР ве ДНР-нің векілеріні қанулештірменге тұрышты. Украина әйеті Небензянын беянатына бек мирақлы ве атты сенсацион деп адландырды. Щонайменше на сьогоднішній день набагато легше ховатися за кваліфікацією цього конфлікту як конфлікт між Україною та Росією. Фактично, цей конфлікт є політичним конфліктом між Росією та Україною. Але влада, звичайно, виходить за межі цього визначення. Уч душман атышыво ве кенеде дистанцион шекілде майынланов. Ишгалжелер Донец жеварындаки водяной янада турған Украина арбелері позицияларына автоматик граната аты женен ұжым еткен. Душман күчлері бұл афта девамында учынжы сефер пияды әскерлерге қаршы қоланылған майынны дистанцион шекілде майынламаға тұрышқан. Бұне бері бұйық калибрлы майын атыжы қоланғанлар Украина арбелері арасында ғайыплар жоқ. Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 мм, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Украинада кечкен күндевімында 15.372 коронавирус хастасы түзелген, 243 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. COVID-19 хасталығы кечкен күндевімында да аман-аман 15.000 инсанда таздықланды. Түзелгенлердің сайысы артмасы ратлық күні карантинның нәтижесідір, деді Сағлық назирі Максим Степанов. Оның сөздеріне көре, хасталынғанларының сайысы эксельмесінің динамикасы бар. Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%. Чому саме такі цифри? Знову ж таки, виходячи з законів епідеміології і виходячи з досвіду інших країн. Це був максимальний ефект, на який ми розраховували, але головна мета була збити це ураганне розповсюдження, зростання кількості хворих. От саме зростання кількості хворих. Ишғал етілген Қырымда 316 яңы COVID-19 хастасы белгіленді. 11 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғал етілген Қырымда коронавируснен бағлы вазиет дешетлі олғанына Қырымдан сайланған Русия Девлет Дума депутаты Наталья Поклонская білетаны. Оның сөздеріне көре хастаханелерде ерлер жоқ, әжелі ярдым есе хасталарға барып етіштірмей. COVID-19 хасталығына белгілемек үшін тестлерде етішмедеді Поклонская. Ұсат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім, аты ерденесе айрылманыз көрішкенже.